Korupcija je globalna bolest, ne postoji samo u Srbiji, ali je pitanje na koji se način može jedan sistem obračunavati sa njom, rekao je za emisiju Bez cenzure profesor Beogradskog univerziteta u penziji Miodrag Zec. Niko nije od toga imun, ni države, ni naroda. Svako se može korumpirati, od japanskog cara do predsjednika opštine Surdulica. Ali je suština jednog društva da se napravi model gde se to bar otežava. To su te koncesije, to su ti tenderi, to su te neke procedure, to je nezavisni revizor, A kod nas, nažalost, ti formalno imaš sve institucije, ali imaš model države i društva gde to sve skupo nema nikakve veze. Ja lično mislim da nama, kako je sadašnje stanje, niti treba parlament, to je samo neko zvizde, oni glasaju, niti treba REM, niti treba sud, ne treba ništa. To je problem. Mi, nismo napravili proizvod zvani država. Korupcija u Srbiji toliko uznapredovala da je ugrozila temelje opstanka države i društva, zaključio je Zec.